Good evening, ladies and gentlemen. Introducing Alice Rasweer. Nee, niemand kry seer. Look at the light. Look at the nature. It looks like chaos. Gister het ons seker maklik fucking 60% reën gehad. Vanaand slaan die winde ons kei ou. Maar ons sal nooit weet wat moeder natuur vir ons voorgelê het nie. Ons staan bietjie op, jong. Bloody hell. Kyk net hoe pragtig is dit. So ja, na 60% reënval wat ek skat, want dit het gesous, ouens. Dit het gesous. Kom ons kyk maar, want ek voel hierdie winde ruk dakke af. Nie nou nie. Nou. Lekker dames en here. D.A. Henry reporting live here from Sayuki. Pataysuki.